Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwese abahisemo gukurikira Izuba News TV. Turi hano ngo tubaramize inkongoro ifutse y'amakuru. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yose yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njye nitwa Claude Hategekimana wiyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kumva. Muri aya makuru kandi uraza kumenya abaperezida bazitabira umuhango w'irahira rya Perezida Felix Tshisekedi. Ubundi uze no kumenya aho gahunda y'ingabo za SADC igomba gufatanya na FARDC kurwanya na M23 igeze. Mu nkuru nabagejejeho ku munsi w'ejo nababwiye uburyo igisirikare cya Congo FARDC cyarimo kigaba ibitero bikomeye ku birindiro bya M23 biherereye mu gace ka Kichanga cyifashishije drone z'intambara. Nakubwiye kandi ko ibi bitero byibasiye bimwe mu birindiro bikomeye bya M23 biherereye muri aka gace. Byumvikane ko muri ibi birindiro harimo na bamwe mu bakamanda bakomeye b'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko ibi bitero bya FARDC ku birindiro bya M23 mu gace ka Kichanga bitafashe ubusa kuko byahitanye umwe mu bakamanda bakomeye ba M23 undi arakomereka bikomeye. Inkuru y'urupfu rwa Colonel Castro Mberabagabo yashyizwe hanze bwa mbere na Jules Mulumba, uyu akaba umuyobozi w'umutwe wa Wazalendo usanzwe ufasha igisirikare cya Congo FARDC kurwanya umutwe wa M23. Mu mvugo isa n'ishongora, Jules Mulumba yasohoye ubutumwa avuga ko M23 yahuye n'igihombo gikomeye, ahagaragaza ko Colonel Castro Mberabagabo wari ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya M23 yishwe n'ibitero bya FARDC yifashishije drone z'intambara. Ibi bitero nk'uko nabikubwiye bikaba byarebasiye ibirindiro bikomeye bya M23 mu gace ka Kichanga. Jules Mulumba akimara gutangaza ibi, benshi bahise bakeka ko ari bya bindi bya Wazalendo bakunze kwigamba intsinzi binyuze ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyuma y'igihe gito ikinyamakuru Champ Report gikorera muri Uganda nacyo kikaba cyarahise gisohora iyi nkuru cyemeza ko Colonel Castro Mberabagabo wari ushinzwe ubutasi mu mutwe wa M23 yiciwe mu bitero FARDC yagabye ku gace ka Kichanga. Umwe mu bahaye amakuru iki kinyamakuru Champ Report cyo muri Uganda yagize ati: Colonel Castro Mberabagabo yanabaye umuyobozi ushinzwe ububanyi n'amahanga wa M23. Urupfu rwe ni igihombo kinini ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 kuko yari umutima nyawo w'uyu mutwe. Colonel Castro Mberabagabo binavugwa ko afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza ndetse n'umugore w'umwongerezakazi, ndetse ngakaba ari n'umunyemari ufite imitungo muri Uganda, i Londres mu Bwongereza, muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko iki kinyamakuru Champ Report kibivuga. Usibye Colonel Castro Mberabagabo wiciwe muri ibi bitero nk'uko bitangazwa na Wazalendo n'ikinyamakuru Champ Report gikorera muri Uganda, aya makuru akomeza avuga ko harimo n'abasirikare ba M23 harimo n'abamurindiraga umutekano nabo bahasize ubuzima. Aha rero wahita wibaza iyicwa rya Colonel Castro Mberabagabo ryaba rivuze iki kuri M23? Abakurikiranira hafi intambara ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC bemeza ko mu gihe M23 idashatse intwaro zikomeye zo guhangana n'izi ndege z'intambara za FARDC izakomeza guhura n'ibihombo nk'ibi ngibi, urugamba rukaba rwarushaho kuyigora. Nubwo hari zimwe muri drone M23 yahanuye, harimo yahanuriwe muri teritwari ya Masisi muri lokalite ya Kirorirwe, n'indi heruka guhanurirwa muri teritwari ya Nyiragongo. Ubu FARDC yazanye izindi drone zifite ubushobozi buri hejuru zahanuwe na M23. Izo drone zikaba ari zo mu bwoko bwa CH4 zikorerwa mu Bushinwa. Ibi rero nabyo bigasaba M23 gushaka izindi ntwaro zisumbuyeho, bitaba ibyo urugamba rukarushaho gukomera ndetse M23 ikaba yarushaho gutakaza abarwanyi. Ku rundi ruhande ariko nubwo ku munsi w'ejo FARDC yagabye ibyo bitero ndetse bikanavugwa ko byahitanye Colonel Castro Mberabagabo wa M23, nta cyahindutse ku mirongo y'urugamba kuko M23 ikomeje gushimangira ibirindiro byayo muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo, ndetse ku munsi w'ejo M23 nta na santimetero n'imwe y'ubutaka yigeze itakaza. Nubwo aya makuru yari yabanje gushidikanywaho na benshi, ariko ubu ngubu bidasubirwaho amakuru nkuzaniye nuko Colonel Castro Mberabagabo yishwe n'igisirikare cya Congo mu bitero bya drone iki gisirikare cyagabye mu gace ka Kichanga ku munsi w'ejo tariki 16 Mutarama 2023. Ibi byanemejwe n'umutwe wa M23 watangaje ko kuri uyu wa 16 Mutarama 2024 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zishe abakamanda babiri bawo. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 Mutarama 2024 yemeje aya makuru agira ati: Leta ya Kinshasa yongeye kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano kuri uyu wa 16 Mutarama 2024 igaba ibitero ku ngabo zacu ziri ku rugamba, yica babiri muri ba kamanda bacu.
Gusa umuvugizi wa M23 mu bya politike ntabwo yatangaje amazina y'aba bakamanda babiri bishwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ariko nk'uko nabikubwiye mu nkuru y'ubushize aba bakamanda babiri batangajwe na M23. Gusa umuvugizi wa M23 mu bya politike yirinze gutangaza amazina y'aba bakamanda babiri ba M23 bishwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko nk'uko nabikubwiye mu nkuru y'ubushize aba basirikare bavugwaga bishwe n'igisirikare cya Congo ni Colonel Castro Mberabagabo warushinzwe ubutasi na Colonel Bahati. Uyu Colonel Bahati bikaba bivugwa ko yabanje gukomereka akavuzwa, ariko ushingiye kuri tangazo rya Lawrence Kanyuka wavuze ko hishwe abakamanda babiri, ubwo nawe yaza yiyongera kuri Colonel Castro Mberabagabo nk'uko M23 yabyitangarije mu iri tangazo. Ku mugoroba kuri uyu wa 16 Mutarama byavugwaga ko umujyanama wa General Sultani Makenga Colonel Erasto Bahati yakomerekeye muri iki gitero cya drone cyagabwe mu gace ka Kichanga. Ni umutwe wa 23 ukaba wakomeje uvuga ko nyuma y'aho ingabo za leta ya Kongo ziciye aba bakamanda ba M23 nayo yiteguye kwihorera. Lawrence Kanyuka akaba yagize ati M23 yumvise ubutumwa bwoherejwe na leta ya Kinshasa kandi irasubiza muri ubwo buryo. Umutwe wa 23 ukaba uhuye n'igihombo gikomeye bitewe n'uko uyu Colonel Castro Mberabagabo n'uyu Colonel Bahati bari abantu b'inkorokoro muri uyu mutwe ndetse bafite umumaro ukomeye cyane. Andi makuru y'imirwano avugwa kuri uyu wa 17 Mutarama 2024 nuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC kirimo kugaba ibitero bikomeye muri teritwari ya Masisi mu birindiro bya M23 biherereye muri aka gace. Kuri inshuro FARDC kabiri kwifashisha indege ya Sukhoi 25 yaguze mu gihugu cy'Uburusiya. Ikigaragara nuko ubu ngubu igisirikare cya leta ya Congo kirimo kwifashisha indege z'intambara zirimo Sukhoi na drone mu rwego rwo guhashya uyu mutwe wa M23 biturutse ku kuba ibitero byinshi FARDC nabo bafatanyije bagaba kuri M23 byo ku butaka akenshi bikunze gusubizwa inyuma na M23. Abakurikiranira hafi rero iby'imirwano bakemeza ko FARDC ubu ngubu yashize imbaraga nyinshi mu kwifashisha indege z'intambara kugira ngo yibasire ibirindiro by'aba barwanyi ba M23. Gusa ikikwiriye kumenya nuko nubwo M23 yatakaje aba bakoloneli babiri ndetse FARDC kabiri kwifashishije indege za drone z'intambara na za Sukhoi 25, kugeza ubu M23 iracyashimangira ibirindiro byayo muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo, ariko igihe cyose hagira igihinduka nkaza guhita nkugezaho andi makuru mashya. Tukiva kuri iyi nkuru reka duhite tunyarukira ku nkuru ivugwa ku baperezida bazitabira umuhango w'irahira rya Perezida Felix Tshisekedi n'abandi batazawitabira. Icyo ukwiriye kumenya nuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda batari mu bakuru b'ibihugu bazitabira umuhango w'irahira rya Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu muri manda ye ya kabiri igomba kumara imyaka 5. Kuwa gatandatu tariki ya 20 Mutarama nibwo Perezida Tshisekedi azarahirira kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda ya kabiri y'imyaka 5 mu birori bizabera muri Stade des Martyrs i Kinshasa. Ni nyuma yo gutangazwa nk'uwatsinze amatora yabaye kuwa 20 Ukuboza n'amajwi 73%. Ibirori byo kumurahiza bitezwe ko bizitabirwa n'abakuru b'ibihugu birenga 10 ba hano mu mugabane wa Afurika nk'uko amakuru aturuka muri Presidansi ya Kongo bivuga. N'abakuru b'ibihugu batarimo Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kinshasa imaze igihe ishinja Kigali na Kampala guha ubufasha inyeshyamba za M23 zimaze imyaka irenga 2 mu ntambara n'ingabo zayo FARDC, ibyatumye umwuka uba mubi hagati y'ibi bihugu uko ari bitatu. U Rwanda cyakora rwakunze guhakana kugira ubufasha ubwo ari bwo bwose ruhuriye mutwe umaze igihe ugenzura ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Usibye Perezida Paul Kagame na Museveni, undi byamenyekanye ko atazitabira uyu muhango w'irahira rya Tshisekedi ni Perezida Samia Suluhu wa Tanzania. Byitezwe ko Perezida Samia Suluhu azahagararirwa muri uyu muhango na Perezida Hussein Ali Mwinyi wa Zanzibar. Hagati aho ikinyamakuru Jeune Afrique kigendeye ku nkuru cyavanye muri Presidansi ya Kongo cyatangaje ko hari abakuru b'ibihugu barenga 10 bemeye ko bazitabira irahira rya Perezida Tshisekedi nyuma yo guhabwa ubutumire. N'abakuru b'ibihugu biganjemo abo mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC RDC isanzwe ibereye umunyamuryango. Aba barimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Perezida Emerson Mnangagwa wa Zambia, Perezida Joao Lourenço wa Angola, Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi, Perezida Hakainde Hichilema wa Zambia na Mokgweetsi Masisi wa Botswana. Abandi ni Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica, General Mahamat Idriss Déby Itno wa Chad, Faure Gnassingbe wa Togo, Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau, Azali Assoumani w'ibirwa bya Comore na General Brice Clotaire Oligui Nguema uyobora Gabon mu buryo bw'inzibacyuho.
Barimo kandi Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi umaze igihe ari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Tshisekedi. Aba hafi ya Perezida Felix Tshisekedi bavuga ko Perezida Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Epfo na mugenzi we William Samuel Ruto wa Kenya basubije neza ku butumire bahawe, gusa Jeune Afrique ivuga ko umuvugizi wa Ruto yanze kuyisubiza ubwo yamubazaga niba azajya Kinshasa. Ni Perezida Ruto watumuwe mu gihe umwuka umaze iminsi utifashe neza hagati ya Kinshasa na Nairobi nyuma y'ishingwa ry'ihuriro ryiswe Alliance Fleuve Congo ryashingiwe muri Kenya. Iri huriro rikaba rifite gahunda yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ishingwa ry'iri huriro Colonel Nanga wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo ahuriyemo n'imitwe irimo wa M23 ryababaje cyane ubutegetsi bwa Kinshasa, binatuma Kongo inahamagaza John Nyekeru umuramu wa Tshisekedi wari ambasaderi wayo i Nairobi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yanasabye Kenya guta muri yombi Colonel Nanga, gusa Perezida Ruto ayikurira inzira ku murima ayibwira ko ibyo bidashoboka. Abandi bitezwe Kinshasa mu muhango w'irahira rya Perezida Tshisekedi barimo Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya cyo kimwe na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat. Tukiva kuri iyi nkuru rero reka duhite tunyarukira ku bikomeje kuvugwa ku bufatanye bw'ingabo za SADC n'igisirikare cya FARDC bafite gahunda yo gutangiza ibitero bikomeye ku mutwe wa M23. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko ingabo zacyo zatangiye kugaba ibitero ku nyeshyamba za M23 zifatanyije n'ingabo za SADC. Lieutenant General Sikabo yavuze ko ingabo z'impande zombi ubwo ni FARDC n'ingabo za SADC bamaze gutangira ibikorwa bya gisirikare byo guhiga M23 mbere yo kwizeza abaturage bavanywe mu byabo n'intambara yuriya mutwe wa M23 ihanganye na FARDC. Komanda y'ingabo za SADC itandukanye n'iya East Africa, SADC yong ikaba yaraje ifite misiyo yo kurwanya M23. Igihugu cya Afrika y'Epfo nicyo cyabaye cya mbere mu kohereza abasirikare bacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha iki gihugu guhangana na M23 gikurikirwa n'abasirikare ba Tanzania. Amakuru avuga ko mu cyumweru gishize aribwo izi ngabo zifatanyije na FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi batangiye kugaba ibitero ku birindiro bya M23 by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Guhera ejo kuwa kabiri imirwano yari igikomeje mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko kuri axe ya Kaluba Mushake, muri Kicanga na Mweso, by'umwihariko nk'uko nabikubwiye ko FARDC yarimo yifashisha drone z'intambara. Ni ibitero M23 ivuga ko ikomeje gukubitira ahababaza umwanzi bahanganye. Umuvugizi mu bya politike w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yanditse kuri Twitter ko ibitero byabaye no ku munsi wa mbere umwanzi yatsinzwe, hanyuma nk'ibisanzwe arahunga ati intwaro, amasasu n'ibikoresho bya gisirikare. Mwakoze gusoma ku nkongoro narimbazaniye, nitwa Claude Hategekimana, dusubire mu makuru uyu butaha.